Ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Casillas District ka kongsi Karkongor kalabu ka jingkerpat na kamtagi paiba anong siyong jong ka district hibor okaway baha kabakum kinikisngi kimde dalilay bansyung may klumar yiki kubor hamsaya kiba penting pensmij hakabayade berkajing aitika nagamta banyada nakajingpang COVID-19 habay kran berumaw por hadin baka kongsi Karkongor kalapendep yakajing aitika hakawat kabaar kalapan pau kajing sengkumen namar bakalayo ban pendep ya baro ar kibenta kata kabenta benengkong kabade ka khanru tarik urampang arjar aphuwe bat kabenta kabaar pat menta kasngi baar ka khanru tarik luber arjar aphuwe menta kasngi ngala adab ya ka second dose jong udi vaksin di ngala sutenat ru nomor ba nadu bang ashimu first dose ngala up kami lenti ba ya ka kasngi pengan yo pendep ya ka second dose nomor hadian bengila adab ya ka second dose kumba arta yo AA nin selong fully immune tenga kwa ban ong ya borokhat ki pajba bakinum di banting ya ka injection ka long hi ka injection ka balong kum ki bei ru ki injection but habang isem ya ka injection ru ngilong kumbala pendap ya ka kamram ya ka society namar dakabashim ya ka injection pi ru pinum long unongra jong uni virus but pinya daru ya ki bahayeng ya ki bahayeng ki baya trailang but hehe ba filet ru pinum la shu ban ai uni ujingpang ya ki brio tinga kerpat ru menta ko mapitip ngila sedang ya ka third phase baki ngila ai uni inject shaki brio kiba palat ya ka 100% bat kitu kiba suppose sun snam hado sampu kendai kiba dan ko morbidities ti hakan ka phase ngila ailat ya phi yakini ki categories ki banga mention sobha ban ya 1 ban numting injection ban shim injection but what late artatin